ককটিরখौ नायथावनाय खाफानि दाहाथाय बुखुकसं तिनि स्वर्णकमल ज्वेलार्स बुखाक्तै असामताय जराव साबुनि सोलाय साबु नायथावैमान o naithokmani logio rangchak tongkha khe tai sanano kokkoroi aboni bagino tini kaisa borok o tui tongmani jorao borok rok derajak ngui tongmo jorao rang kisabai rangchak manthorna bagi kaisa offer sarokangkhe o offer jangai rangchak rok hamya rok dangai tongkha nori khao mithik mano abogei जों obo kitsa nainai oro tabuk tini bukho tongkai mobile ke kok salainai norok rangchak kaisa khaijai naidi tai aboni yagolono obo bom hai rangchak bai bom hai borok bai kankhang ke ba muchang obo hai kisimisa norok phongna bagino tini koktir especially norri bagi report khamang date khukchong yango terter phai rahul gake obo bo chen no da ani mungkap Muka, anu kong Supriya Depurma. Nong ni besong ko ekta sengce ni collection tu pega naimar anu rawa jaga sino jaga wo 2 gram ni simi 200 gram jora mane collection tongu norok je daily wear party wear jes pan norok mane jesung nango amo nai khain kes borok phunugui manu am haita nong ni besong ko ekta tongu norok naimar rawa jaga tabuk to durga puja phaitong sino asamutai belai khanu kotor ma durga phaitong ke nong ni besong collection nai di norok bum haing sak Oke, special obo celani, obo berani hero kul tong. Tong. Omo hengge celarong ni, baksa hengge bisi heavy karena mus zaya deba heavy normal lightweight botong do mah ni, o design ni normal to kisi heavy, hengge norok lightweight ni nana hengge lightweight ni botong am haita. Norok mana regular bo use khai mano, kuno osubida ni amo hengge 2 gram, mane hallmark tong do. Mane pasama tai phai kesi kanai abahaya. Amahaya, mane norok regular bo nogo use khai tong mano am haita. Norok regular bo use khai mano te hallmark na goi na do. Mo 22 carat ora bebang no hallmark tong norok nai mano je man no rangsak nokol am hai shau baksa borok to hereba nge rangsak jodi nokol hingke o jaga hallmark tong la khamu am haita no bill ri tong hallmark tong norok exchange je pro khaina apur nong ni gold weight krida a weight no manai no kuno cut khaya am haita deduction khaya am hai Kau khe celarong special. Mo hingke celarong ni yango tong no yango Bwrwirok bukan mano baksa am hai baksa dignai rok bai heavy kana mu jaya necklace kaina rok ngai ke mo hairong no try khainai mano tong ko nai mano ro Obo bebono rangsak mamang. Rangsak mamang no amo aja tong 23 gram tong 2 bori amo hangke 2 bori teksa beshi am haitai ko 21 gram tong Cing borok jadi bori ni kok basau ke 23 gram marok 30 gram marok bori hinga hingke 11.66 amna hingke 1 bori hunta se hingke oja hingke 22 gram tong mane 22 gram 290 mili tong mane ko 2 gram ni tiksa kom am haita da yang ni kise kai amo hingke chain baksa no hai regular use khai manu ko nanya yor chain tongo female te hingke gents joto no use khai mano 9 gram tongo mo hingke ek bori ni sai kom te o jaga hingke sino jaga making charge robo kom na uta se ta hingke tabuk to gold ni price onek no haing thanga abon bagai making charge ba hingke onek no beshi thanga abon bagai making charge robo kom khina rago te discount bo tori tongo joto simon ho jaga tabuk abon bagai hingke ko jaga tongo da sini traditional hai baksa kari da sini je sini debor marong ni ba tripura sarong ni je rasmala am hai rok system tai ko puisa ganang bo tongo am hai bo try khai mano tabuk durga puja wa rignai rok bai kani mano ta belai khanai thangnai am hai ta ko morok bo female te gents mane khorok ni use khai mano am hai ta jar choice ta am hai Bebo nai manu collection koto yago koto kancang no baksa kare ja om hain jang ke no kom ni bo manu do 6 gram rong ni botong om ki to kisa solid ta heleng ke ta ka se heleng ki tong wo am hang ke 6-7 gram rok ba nyong wo am botong okay oh bebo collection juta bebo no alada total collection busur o jaga tongo sung tabuk chain ang je khanaman mote hingke 2 gram ni sim starting 200 gram jora tongo no customize to khamano am haini sao hingke o jaga collection 200 hairok tongman ta bebak ma chain ma bebak chain product tongo ta chain 200 gram jora te no nai manai ta 2 gram simi 200 gram jora collection tongo tabuk tam jenai baksa sak kisa kulik tongo engkai sak kufung tongo apa herong ni bagi kufung kana hingke
mahera kan khen musang nai ta weight to length to do length oro inch ta inch gain ki ro 18 inch to 22 inch 22 inch bebang no to no ni icha no rok nai thang collection no sa kan ni ni besik inch nang borok bai khai ro na nang to boku bai sai bo sabai gala nai to ne ro buji gala tam sanai bor tam sanai khunka te sha hain hai jo to no taklai durga puja jo to ni bagai no ka hamung thang asno kobok jao te jo to no phai collection rok nai phai di paya phan phai nai phe mano asno hambai ni bu tam samo supriya de burma oke supriyan ko khana ka sing balai se rangsak naithok norok kan khang ke te machang nai kai rang simin phai am haya rang kisa tu bu nai di jan ja ojon ongai lang thang jeng kok salai na te kobuni or tong nai rok bai ba je ambassador ko tong nai choni kok tu ba kai khamar ka te bukhuk chong naithok ko kubuino sanamui bo ongo natural bongo phiaba tabuk jotono naithok na musango o naithok thani o rangsak simia sin lagio tabu makeup artist bindia botongo ge sini je Swarnakamal jewelers ni brand ambassador madam Dr. Johili botongo kok salai no borok baiki madam no puja sana tini je offer mar mane kulogo tam karon taungi offer jeng saimano phainai osha phai tongo osha matai hangangke osha matai na tuino Swarnakamal jewelers sharad orgo hne kaisa offer chengi tongo je chengjangnai 30th September ni simi phainai 10th October jora ge o offer tongnai 25% discount rangchak ni making charge gold ni to 25% ke diamond ni hingkang ke 100% discount ke norok mane 100% making charge rena sinanglak free siklayo only diamond ni je rang mari shimi serena na making charge 100% ge je rangsak ni dam rangchak ni ke only 25% discount nai making charge ge nang diamond ni hingkang ke to pura 100% si hingkang ke nang making charge rena sinanga just diamond ni rang mari shimi sinang mar nai tabu rangsak ni besok na ko rangchak ni to recently no price high ngi thangka amono nahari bo Swarnakamal hain bagino jotono evil khaiman tangani light weight ni jewelry taklai te kabang khes nam jaka taklai osamatai ni bagai no paithak obon kaisa singsinai kabang ma borok tongo je baksa naithokna mo tungjago rangsak tongo bohna mo tungjago baksa paia mo sungui bo paimai abhai bo kare deba bor ni bagi o offer ke tam unai to tong sulu I je ang thaching sama kahai making ra charge to norok klai mani no tongo amuni ya gulo tabuk lak ka hamang khang kai megala ki draw botongo megala ki draw 30 grap ni rangchak as a gift manai je megala ki draw ka chanai ge daily la ki draw kai tham home appliance manai khorok tam borok every day jitinai ge nang jodi 15 grams lai rangchak ni mani pai khang kai nang gold coin manai ge 35000 ni diamond ni mani je pai nai bo kaisa gold coin manai am te confirm pai nai rong manai no gamo ya gule kabang shokat botong alka kabang gift tongo je mani chikon pai nai borok bo gift manai o sani bagi no promo kaisa wis o shane bagi ang tripra hasteni jotono no amono shanamo songo cheng sasa nai thothok kai jotono pal malai hamjak lai nijinu nukuno hamjak lai chuba lai te bobas kango cheng agoi thangman thang o nahar mongbai nang taklai no osamatai te no jotono no khulumo te ani hamjak maya fal ham oke bindia i dogan bai makeup artist angke alka hainu hui tongkha bai ke gedal lai boro puilan to ang baiju hilite Swarnakamal lo hambai na muchungo tangkiano o opportunity remani bagai tang hingka omo ani bagai belai no kotor saimia buya so kotor ungjage phunongi mano bot ani bagai onek kotor no kai abonang puila baiju no belna hambai na muchungo hingke tini ang oro makeup look create khaika ostomio jefruchin bororok mutai rona thango rignai rukuto kanai hingke ang amono hisabino te bini rangchak bai boje tam kanai bano puilan sai khnarka ang kan thikanai mohai kanai hingke ang amo bai mile ruino kaisa subtle look create khaika ke especially tai kabang ma rangsak disat pongman hedeba ke lukorong kaisa kisa tips na ba je completely ke bom hai rangsak o je kuforeng ke bom hai abo hai kolok bara na kar dia no ang rangsak ni kham sak idea kre ang makeup artist seng ka ang rangsak nam sak idea kri dara rangsak kan ke makeup khanya nango abo janjani chase jara khaina musung nai ba khaimano khaina musung ke khaya pon tongi mano amba nije no par se depend jotono banglajan kaisa moitomang kha tauti jora ke makeup khaimang bari ang khopona ke makeup tauti jora bela important tamu important
tangi hingke tabuk bebang si khai tongo do hingke joton si khai tongo hingke tabuk for example kalabar rogo bebang no makeup artist nawi khaibai hingke je khaya hingke bokri da tabuk to photo rong ni jo khai deba dara hingke tamne khaijak bai khaijak ya nai ne hingke compare khai ne hingke kisa halalang gota ambagai jotono tabuk joto bai beba bai gadali tongna bagai bebang makeup artist na haru Rangchak tong phano makeup nangsinai hambai bilia habor dade boksong tai kabang kok krai norok phaike se nok sinai paya mosong khai paimai ya taklai me phon khalipan paiman thong to phano nai thoknani bagi chai dok lai ma ba nai thokno rotuk lai ma jora ba or nai thok tongo phaje nang thong jotona hambai